dukomeze kubashimira mwebwe mwakoze subscribe kuri channel y'abasirimu. Muri aka kanya rero ubuyobozi bukuru bwa M23 bwemeje ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kizasenya cyose uko cyakabaye, kandi ishami rya gisirikare rya M23 Armée Révolutionnaire Congolaise ARC mu magambo ahinnye ariyo izasigara ari igisirikare cy'igihugu. Ibi Corneille Nangaa yabitangaje kuwa mbere itariki 24 Werurwe 2025 ubwo hasozwaga amahugurwa ku ngengabitekerezo y'ihuriro muri Kivu y'Amajyaruguru. Corneille Nangaa kandi yabwiye abitabiriye amahugurwa ati ntabwo hazabaho ukuvanga, nta gusubizwamo ndetse nta kumvikana. FARDC izasenywa burundu. Ingabo z'impinduramatwara ya Kongo ARC, ishami rya gisirikare rya AFC M23 nizo zizaba ingabo zonyine za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi kandi Nangaa akomeje agira ati ubu ARC ni kimwe mu gisirikare gikomeye ku mugabane wa Afurika. Urabishidikanya? Hano yirukanye abasirikare b'Abanyaburayi, tsinda ingabo z'Abarundi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho abanyuma abatagishoboye gutera Abanyamurenge yafashe ibihumbi by'abasirikare ba SADC bo muri Afurika y'Epfo, yigisha akubaha ingabo mpuzamahanga za MONUSCO, yirukana FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo aribo FDLR ndetse na Wazalendo. Iyo wumvise imvugo y'umuyobozi wa AFC M23 iteka wumva ko intego yabo ari ugukomeza urugamba kugeza bakuyeho ubutegetsi bwa perezida uriho Tshisekedi Felix Tshilombo, kandi bagahindura ibintu mu gihugu kuva hasi kugera hejuru. Ibi kandi abigarutseho nyuma y'aho bikuye mu gace ka Walikale bamaze iminsi barafashe, ariko kubw'ubwumvikane bw'agahenge baza kwikuramo, ariko nubwo bavuga ko bavuyemo bakaba bakirimo bitewe n'ibyo leta ya Kinshasa utumvikanyeho n'uyu mutwe wa AFC M23 ukomeje kurinda uduce wafashe harimo Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Nord Kivu avuga kapitale yayo y'umujyi wayo ariyo Goma, ndetse na Sud Kivu ukavuga umujyi wa Bukavu. Akaba ari imijyi yari ifatiye runini igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko akenshi niho havaga ibiribwa bigiye birakwirakwizwa mu mujyi wa Kinshasa. Rero ibi Corneille Nangaa yabivuze kugira ngo ace amazimwe y'abantu baba bategereje ko M23 cyangwa AFC izasubira inyuma igahereza ubu gisirikare leta ya Kongo bagasubizaho FARDC yabo. Rero yaciye amarenga ndetse anavuga ko nta gusubizwamo, nta kuganira ndetse nta kwivanga na FARDC. Bakaba banzuye ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigomba kuvaho, hagakomeza ikitwa ARC, ingabo z'impinduramatwara za leta ya Kongo. Murakoze rero mwebwe mwakanze subscribe, share ndetse na like, mukomeze muzikore kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari wa channel y'abasirimu. Ciao.